yang kecil klaim jom ki nongyam naro kanene president secretary rama Pelan Arhajar ngutam ginong lambat ketuk ini ginong kersian jong parti HS PDP Nongstoin constituency kibana Nongstoin area henin kesengi kata hak arpusan tarik ukulan kot Arhajar arpulai kilawan poi hakaji kendu jong ginong ilam ketika parti ya kabala penlong Havani Auditorium Hall jong kasing Peter Higher Secondary School Nongstoin. Hagane kesengi lawan ruban simpenta do presiden barang ba jong ketika parti uba KP Pangniang umahe Martel N Mokim uba MDC jong kamau konro constituency u kertong yikun election MLA na Nongstoin constituency uba Sanjit Kensai Shangret nangta uba Ricky Sauyan uba Nicholas Marwen usamla Michael Tongni uba Nolip Star Lengdo bat kiwe-kiwe. Hagane keju kesengi lapan skamru ya kinong kirkam jong parti na Nongstoin area daw presiden barang ba ke parti uba KP Pangniang. Uba Sanjit Kensai Shangrit hab ajeng keren kumu kertong ula ther tenge yaki beriu ki baju persang ban pensapriang yaki kubor lamler syapang gajengnya lenti jungu kumu kertong bau de bola peniang bat ai pisa da keseng NPP. Uneu kertong ulara lagi keti sejrong ban pensisa bat ban pentikena hakmat ki pajba ba umdon ke bakum keta kejeng temu ban syukor ki pajba henry ubu da kejeng kular bala da ki pajba ki ibit banjit ya ukum nomi khmat unpet ya ke baha kamiat jong ki pajba. Ban budro ikidin jat jong mai hopping stone lengdo uba ki pajba jong West Khas Hills ki burom namar ki kam ki babah ki bau neurat ba nong yalam ula le na kabanta ki pajba jong ketika than. Kini kindiat benai ba ngahap ban penpau yang dia akan kesengi hak kejingyai yang tinggi jongan ngadon kejing pang kadunut pang kamansim haba sau post snem tam ngala syakri yang kaparti nado balakaya hadu menta kalong ke ba ngamla wan dosyo Namarba nado ko penbenai ketikian yang itu epi kecil sisa barang hapkan lo kecil sisa nado kan renteri September habangan dek sekisnong kitau pengapan di kesyam lembaga parti ya kawa ikmi kipa ipade kila lamti kila syut asyora bangan bot dinjak ke joki hendrai ke basuh pelawa ikran deki ke bang ngamla penutur marsen berbenai ketika tangkat tu kenepor ngalek sisnong sudah kemau ha lomba iba Sanjit ya ketika joki lapan teta mano ngasnyo bantong bahane ipa jungai balai lamena pramu sosne ngertam tai golane labutin tiang akhirang ngai kata
bangan siat ya lau kuan sisim lagi ngalai kawai kasino bangan kuat menjadi perteng menang lagi kecing sokumen yang lagi pelat di parti sing yang kiwi yang kiwi tangga ya ki lapan tiket dekat NPP ngaong hadukan nol dekat NPP alam tiket dengan istimewa ba ya pi buat presiden ramwa atau nemu ba sim ni tak bisa ba kata ba bisa yo tiket ngali ngomong tengok Alexa Police nomor kata kamtip ini nako langlo nomor ki ne syak de jinje ko syak kap Alexa Snow Tengah asal ki bangan pun apa kita orang tap you tu parti sing tap tu subjek itu kaju kata NPP kau NPP si NPP tengah tip ke kerja tu ni tengah kerpat sisa itu ki riu lamler itu ki balong keren lamler ngah dah kenal bah wat penuh ya ki riu riu itu kan parti itu ni ya kaba laseng orang dong mai ipa jangan dorkat ilasoi kasor bapin tiet ya kabur kabur lo ki dah kata kabur terkam mahabat kan ni mamastif saya kata himang ba SPP ilong ibaloi ba kinong tiet ni jingsa ngai mentah khmat kini ki media hakmat kini ginong tok bor sobha pentip sekarega non stone consistency ubajet don pti kum kata ngara kini pti ba ngom ngam don pti sitika bangat sim kum ya kata hakmat breo no hakku minta nanti nang iya nang dia jom kerja nganum don nanono bangan lek pediang bul borong ai rap yang ngai ka konsep kebakannya ke parti ngelayan yakin nongring kulas kem ngakersan ya ke parti dah kajing pada kajing sore om bangan kuat ya ke bangan yo nong ya lagi de sobha kini untuk kubur ai kajing penting tu wasai bangan don kiti kum kita baro kita keramler ai kenang mler rei ko pai ba kanong stoi konsensi wak nge ya kene kalau kajing mler kalau kajing thok ke skor bo boleh lu yo baro kabapi kwa ban titbot dakta garkom kajing persang ban perstu kelai gitu de kita kilo ke yang persio pi hak ne kelima ke bantan teng masusi sa mga pagkat teng ilong mino kasando syakren deta sisin na yung adon kajing susi ka ba itay mo kumitang kante ito ka flag yung amon ng wish Christmas ba New Year imsyasu dong harus si kau erau wanangnya budget layu tu real tarik kopi benar tiket kopi hana pilih ya kawai hayin dong hantar dalam siang dia dong lantar orang tarik dengan dong selang dengan orang ilong dengan tip mas matika dengan selang orang dia dong lang presiden rangwa hantar yes dia kawai siang hayin dong tahu bro dengan pipi ngambil tu kita mau kai kan man pangalay yang takut cukup sejuk menurut terbalik tinggalnya tinggal parti maton ni kan orang maskan bangai ini haru kita bangai yang ini kita kalau bak ini gila tai kubur kin penso hakikat ba jangan maston bagna setempat ba ini di breu di balam ler haru kan ni election berkepada pada ba kalenti dan awai ni election bali pembut nam sniu yang dakim don di kini naik election awai di breu naik election kamu tahu itu election kita ngawin berulamo tengah penting berway election yang pada si orang kan bawa budget si wajib pak mencik sosial NPP
dapat caruro teri wajib tu teri pipi kita kasno penere no hone hati wajib suaken pipi suas pipi bala seng ni parti ngawang hone halor kata kanong remba to pilih snyo pilih sai te mentangan wakwa snyo pilih ni lapor ba baro ba kita kinong kren soba sangat no so kepada kita pilih kita supaya ba yok sedaerah ni hadin habut latih di Indonesia. Tehangiro kum atau kertong jong parti ngawang hikmat jompi om dah keno bangan don kaspa ketingka bangan tit lebih nrei tang dah kejingit buat kejing sore ngakwa bangan tit lebih ngite ngimyapi ngilong mendengi don haga parti kebentuk ngilong ibakrau haga mesti ini gomong sabla mai kene ini kedua tadi kespak parti, ini kedua tadi. Tamu ini ke parti, ke bagi kuat ban kaji beriu, ban ti beriu, ban penboy beriu, dene. Kemensim, ban iri, ban dan kita ki lifeline, ki reunai, ki life ni, ki news ni apa tahu kadang ada kemensim, bagi SPP ke ai dari pencai beriu. Kecikan bagi sadai yang beriu, kamsong ang bagi tiga bisa, hendak kemensim bersenang, dene. Nada isumen mengindong hari ke parti, walau mentang indong suwe mele, topi. Ke parti jadi mentang kali kenduk ya tidak ribu sen, mentang sanbu sansen. Harga yang semarga akulah, harga tidak ribu sen, topi. Kini kesem akulah, kini kesem. Kapa? Ke parti SPDP kasdang bang, biar kita nak lani kimetba. Lalu mensu kita nak kita sedang ni dapat kidung bak orang yang bak ni clean tungi eagles totik enda apa kita jauh kita sini juga sedang temen apa ki thamian juga sedang bang temen mau totik ulah hemo sakitei di marsong unsong lain item ungkin hello yang kita sim kibla sedang ni dapat jerok bagi kamiang di sedang di Banjarong. Bagi ndolomi nangta unher life rusak instead. Kata kadai kitilong kejong pukli. Ke SSPDP ke SIM yang logo dau pukli bahkan penkamai bo hadin Islam arga pula. Wala sekala ini sekan. Lagi bagi parti ke sunya ini ya sopran. Bak menege tingkren hangne ngalio susu ibali bola selekren sibut ye bak na sungu sibun bagi ngelang ke parti hapten kata keting syasyak telah hagi parlok mo apo ke parti ndega mesti bansa ini genang hem kata kali ini sukumen dalam dagsi habadon bagi dengan nosbel ire yuni ngilo solo kicingkan ngampu asu berbut bagi masulak yang sama sanjib bagi pilihan hagi dengan kenti na sukumen bagi don ki boong tip atau wasanjit baru kita akan keren warna rumah arti wasanjit mulai naik berkeren maka keren di sini kini semua pulau kejauh keren keren itu bung kita kuat ya cintalah semua bahan ada di ya habanglah bila ada keren ke batang seperti gila kelak kumpul ini sampai saja sini kecil kemarin bung kita orang parti si kuat ya cintalah ngiluwi ya cintalah Mereka SPDP, NOGP, harga report, orang tanggung ni kan, nongin juga. Nado pengisah ni ada sanpus mencuat, hadu mentah nyimpan telah untuk parti, kan nongin juga. Nado pengisah, yo yang ada full free state, kabaling bagi sasaran patok ki volunteer SPDP, nyombang nimhun yang ada state, bom tu putusan, mana bakal putusan nado sanpus hadu mentah, don manifesto bagi parti. Pinsiam aku SPDP juga parti. Nyimpan jok benda ini lihat keren ni dawa. Habaku kini juga parti. Yoslo kau tu badai. Kisahkan sim tak dibut mengkaji kelak. Tak saset kerap mengkiru. Marbalai bakim sondai ya ke original isu juga parti. SPDP itu kepastang yang banyak kilom terajungi. Ya ke kendau kesian. Ngidai mangi ban ngidai ban ong yang kesokan India. Wen yang ke Kanara. Dende baru ka keren bi ka keren siang ka keren
Klebi mai hopi menta ke jingkeli balai wan ke jingkai be an yau duyong hanong soy lani ha bosora lani onra kasih dia ko be de jumi nama pada sarkar jumi ka Meghalaya kanum don ia ka bor ban thau an halo ka kendau sia ka mangiti bar kendau jumi idusur jumi ijaga jumi ngai phimnam la ban thau ko ka Lapi gua panio ban khaido yong ni disni ha panio ya NOC lani ya ka license nano yo na sekretari to Meghalaya yo se ban khaido yo OP la yo tendri una yo mubasa muswala le ban panio license la yo benda habio nei hadali marbale ya ka ain dan ba kedali ya ka ain yo nei ke MMDRR khak nice pa san panio ya ka bor kendau di bosiak di bor apa kendau dari ban rekam daga an jauh kali dia ubah hobi pakai speed gong weno ya ne ka kara ongdon mate ko na bandang mata boleh ongdon lachu sedang kai itu dan mereka illegal mining illegal transportation lakukan mentang kita basically pidon ayu bagi pati balong manau ini jinge tong ini Senopat, jumpa kita tengok parti. Kain kalah ban berim yang hok try demi letak iwari kerana orang pergi political party nasional NPP, Kongres, BCP dan KBO jumpa ini. Nano. Dede igual bagi ini kita jumpa ini. Ha kali ka election campaign mo. Banyo pa ban hindi yang berkaan yang jelas ini. Bangun try ini. Kalau kita kira kau orang lebih di national party gaya nanti. What is the solution? Mo, insama kita jawab no. Macam ni parti di parti ni badan bot di parti ni badan naik gambar di parti ni badan kiwan kali ni tu tapi. Wali sisi ni mulai dah sakit mentalik gambar berpelai di dunia. Tambah impor apply di MMDRR apply dengan. Nanti ada SPP kong. Amen yang schedule yang kadar abi PFB dah apa weno yang presiden kapur pe kindau da bedali ai hani do gubernur agak men yang PFB baka bor pan pe pan teka pan polisi dan dari state government kadar yang SPDB kalah komparatif yang beri pada saya menteri ni akan ILP SPDB kalau pak ILP hak manifesto ke jom tang hari isi so bidon ko te wa pengyang ong kumena la la yo ya kasih dia state nyimton kamsu ban ya le ya LP donde ba pun susu planta ni yang kume ke SPDP hadu mata si ya yen ban ya da pante kam ke LP ya jinwan dan jongki we pa bi je ko kadon na ko ha isu ha manifesto jonga nak musuh hadu mentah, mentah usul betul. Kerana ini mud handa bagi beri mud berwarna kalau bumi kan. Minta lepas ke LP dari state, dan lepas LP dari ini panio. Lepas bagi tu yang tinggal si, kata lagi isu demi operasi organize kesokar India.